Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sore are mangken ka bisa mapangki kauleubeun panjenengan poleh dalam rangka majelis Ratibul Haddad saya tining guru kauleubeun panjenengan semulja Sayyid Mahdi Al-Haddar juga Sayyid Mami Al-Mahdali juga deka seteja para sesepuh para asatid Bapak Tenggi seteja para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sore are mangken kauleubeun panjenengan ampun depak deka tanggal 15 bulan Ramadan eta bagi tinang ulama an-nisfu minhu gadzahab wa nisfuhul bagi dhahab. An-nisfu minhu gadzahab, separuh dari bulan Ramadan gadzahab ampun berlalu. Tak bekala beli boleh seminggu sita pongkor. Wa nisfuhu al-bagi dhahab. Separuh 15 seki berde banikah dhahab aneka emas kang kui kula panjenengan cek sampai 15 sepekal datang padaki bi 15 bi ampun setelebat bahkan mungkin 15 sepekal datang ni kecek sampai lebih cuba tenempang 15 ampun terpongkor. Usahaki peluang emas sepekal datang 15 hari ki ke depan penekah. Tadarus lebih banyak, tarawih lebih khusyuk, sedekah lebih banyak. Karena nikah mungkin kesempatan saya terakhir tahun boleh belum tentu dapat de bulan Ramadan boleh. Nanging matur ke kita tambah umur sebarokah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatun kulluha Ramadan. Mun saumpama natang umat ria tau ma fi Ramadan apa sebedeh dalam bulan Ramadan yakni kenceren lipat ganda daripada amal tedungai kencer nyabone kencer penengne kencer ngajine kencer saja dilipat gandakan tining Allah Subhanahu wa taala. La tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Maka niscaya tang umat ria bekal ngarep setahun ria isen bulan Ramadan. Karena kauleubeun panjenengan ni kata oning dek apa sebede dalam bulan Ramadan, maka banyak daripada umat Islam serep ngarep Ramadan tuli mole. Ben perlu ka onengin orang ngarep dek tulih tadaan bulan Ramadan minal kabair termasuk dosa raja ni ka. Orang ngarep Ramadan tuli mareh tuli dapat ketelasan aneka termasuk dosa raja. Maksudnya kenapa keistimewaan daripada bulan Ramadan? Betapa tidak. Apapun yang kita kerjakan daripada amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini bernilai ibadat dan dibalas dengan berlipat ganda. Orang bayi mau nanti PC sebu, lipat ganda akin 1.000. Kula yakin siapa na orang melek bedak ria kena 1.000 ebrina lipat ganda akin 1.000 ya lares cak karo apa dening 1.000 aneka Gusti Allah semelipat gandakan bane uang ganda cak selek cak kelero gawa anda uang ganda tempeng kenceran lipat ganda mon pese sepak ganda rame urbaur lah kepepet lah kepelengan.
Kan Gusti Allah menjanjikan seteja amal ibadah seelakonen bulan Ramadan aneka dilipat gandakan tining Gusti Allah. Sampian saya hadir suri mangken ni ka Pak. Pendingaki bi are-are sebelum otabe semarin Ramadan aneka mone pendingaki petong polo kali sampian datang ki lebih bagus sekalian datang. Mon orang sehat akal akan senang. Tak terus tak ada bulan pasan ni ka. Engki na engki? Rab ngarep bulan Ramadan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Serana orang ngelakonin pasah bulan Ramadan tantona kelaben ningkel perkara-perkara sek haramaki bene tak ngakan tak ngino melolo. Qama Ramadan dengan sebenar-benarnya iqamah, dengan sebenar-benarnya melaksanakan tugas daripada bulan Ramadan. So kona tak tingkak kecuali tingkak se halal se ridhoin tining Gusti Allah merepatah ko pengah setuju bernilai ibadah. Bene cuma tak ngakan tak nginom tapi jaga diri perkara seharamongku maupun bulan pasah dari madhabun Gusti Allah. Tantona kelaban dasar iman dekat Gusti Allah bener ngarep ganjaran dari Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka orang ngere seporo kapi tu sana Pak. Tu sana seporo kapi dari awal sampai mangken sampai nek seporo bi Gusti Allah. Bahkan sampian mon nyangka tu sana sampian raja tu sana sampian tek sepora bi Gusti Allah. Nyangka na sampian berarti sampian ampun suudzon dekat Gusti Allah. Ben suudzon ke Gusti Allah adalah amalan sepaling cuba. Cuba penyangka ke Gusti Allah ni ke amalan sepaling cuba. Kun apa sah? Tu selesai benih setahun saya sepora bi Gusti Allah. Mata gedam. Siapa lah mara elakonin dari awal sampai akhir mangken nikah sokor sampian ongku apa sakelaban ongkuan sepora kapi tining Allah subhanahu. Masya Allah rugi orang tak apa sah, rugi orang mau namoso ke bulan Ramadan sampai cerita aki bernang kitab iki peneka Bustanul Wa'idhin halaman ke 212 cerita aki beda orang esek sabi malaikat sebelum masuk ke dalam neraka. Beda orang etokolen bi malaikat sinokole bene batenggi sinokole bene polisi sinokole malaikat kol tokola malaikat tak pada bi kol tokola manusia sama. Beda orang kita masuk ke neraka kita seksa dalam neraka, ampun seksa kada bi malaikat. Eto golen. Wakhir matur ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah isfa'li ya Rasulullah isfa'li ya Rasulullah. Syafa'atin dan kaula ya Rasulullah. Tolongin badan kaula ya Rasulullah. Nyon pertolongan keajunan, nyon syafaat keajunan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW matole do orang penikah. Benyon ke Gusti Allah ilahi. Do Gusti innahu min ummati saungkeun orang peneka umateun kaula ya Allah. Kaula nyoon ridho keajunan, nyoon izin keajunan untuk nyafaaten orang peneka karena peneka termasuk dari umat bateun kaula ya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala adabu dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulullahu tabarak wa taala inna lahu khosman gawiyan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saung kuna orang jeria andi khosman moso kawian sekuat. Andi barang bukti saya memperkuat orang ria bisa menceblosaki ke dalam neraka. Bode moso saya tak bisa pakalah. Kanjeng Nabi ki atanya. Fa aqulu wa man khosmuhu ya Rabb. Pasera kak dito moso orang beneka maajunan saya adabu moso saya sangat kuat. Moso saya memperkuat orang ria sehingga orang ria wajib masuk ke neraka. Kanjeng Nabi penasaran. Waman khosmuhu ya Rabb hatta ten kaula terooni ngapa sera sehingga ten kaula kak dinto bisa abri pertolongan do orang beneka ya Allah ya Rabb. Fayaqulullahu tabarak wa ta'ala maka Allah Subhanahu wa ta'ala dabu khosmuhu syahrul Ramadan. Moso na orang ria bulan Ramadan. Mo sona orang ria bulan Ramadan. Asal Kanjeng Nabi ngangkat tanang dukel aja.
Anyuon ke Gusti Allah untuk memberikan syafaat pertolongan do orang penekah. Maka sekali penekah bi Kanjeng Nabi balik tanang dukala aja. Kanjeng Nabi ada bu. Ana bariun mimman khosmuhu Ramadan. Engkau lepas, saya bebas daripada orang yang memusuhi bulan Ramadan. Engkau tak tanggung jawab do orang seamoso ke Ramadan. Engkau tak bakal abri pertolongan do orang seamoso ke bulan Ramadan. Kanjeng Nabi sada bu. Mula Kanjeng Nabi tak bisa beri pertolongan lah cuba saya boleh. Kanjeng Nabi atanya dekat Gusti Allah, "Wa man yashfa' liman lam ya'rif hurmat Ramadan?" Ya Allah, Nabi benar betul kau lepas saya boleh. Saya bisa beri syafaat de orang saya tak bisa menghargai bulan Ramadan, seakan-akan Kanjeng Nabi minta boleh pertolongan dekat Gusti Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ada bu, "Wa ana bariun mimman anta bariun minhu." Engkau ia lepas ben bebas tak tanggung jawab do orang ye sekak di orang jeria beentibi tak tanggung jawab tak bakal beri syafaat do orang jeria. Kanjeng Nabi tak beri syafaat, Gusti Allah tak beri rahmat. Saya orang syamoso ke bulan Ramadan. Berat Pak orang tak pasal nikah. Berat orang amoso ke bulan Ramadan. Sebagaimana bulan Ramadan nikah ibadah-ibadah lipat gandakan tineng Gusti Allah. Maka maksiat ning bulan Ramadan juga dilipat gandakan tining Allah Subhanahu wa taala. Mak pola beda orang semereng karena sehat nikah. Atau orang senang dari ceramah nikah. Mumpung durung ki beda kesempatan 15 hari ke depan atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ngangkat tanang dukulaja akhir balik bi Kanjeng Nabi, "Ana bariun mimman khosmuhu Ramadan." Engkau tak bisa beri pertolongan de orang syamoso de ke bulan Ramadan. Na'udzubillah. Oleh karena kak dinto. Cak siak-siak bulan Ramadan. Sekecaki 15 hari bulan Ramadan ni ke mulai makin ni ke pun persiapan bulan Ramadan, Pak. Sekecak 15 hari ni ke. Mari ni ke masuk lekoran. Lekoran ni ke ibarat orang kelampi mulai tampe punan. Kelampi ni kemas, mulai tampe sarong kelampi ni siapa ki kapi. Lekoran akhir tambah kelampi sarong pakaian kele sabak kada lemetas karenye bener to. Ramadan mungkin aba liking bulu mancinengan tak menangin tak noto tenda ke bulan Ramadan pole mun kiak semaja tahun pole sak tahu betul. Mun ada ente bulan Ramadan pole tahun pole setro menghargai na bulan Ramadan. Mangken ni kehargai bulan Ramadan. Pasah bulan Ramadan. Al-Qur'an ne baca. Sodako ne pa keluar, seta akor, tore akor, seta sarmo, tore sarmo, syamo swan, tore cak samo swan, mumpung beri bulan Ramadan. Seta sempurna bulan Ramadan, berarti orang jadi amo sobi bulan Ramadan. Lamun Kanjeng Nabi TV pun tak bisa beri syafaat. Lah cupe sera boleh. Cek Kanjeng Nabi ini pun abri syafaat do orang sebanyak tu sana. Keng sayang, 1000 sayang, Ramadan syamo so Ramadan ni Kanjeng Nabi tak tanggung jawab, Pak. Bahkan Gusti Allah pun melepaskan tak bisa abri bantuan do orang penekah, tak bisa abri kasih sayang yakni rahmat dekat orang penekah sebab Kanjeng Nabi ampun angkat tangan do orang penekah. Wa ana bariun mimma anta bariun minhu. Engkau ia lepas dari orang mun bentibi lepas tak tanggung jawab do orang ria, tak beri pertolongan do orang ria, maka engkau tak bakal beri kebelesan do orang ria. Mentar muka Ramadan ni kata ibadah saya terima tiring Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nek matre ngapasan nikah. Biasa tato ngakan bungkoh. Mula pasaan ngakan bareng binan bianan biasa salake moru ngetok. Mangken bulan Ramadan ada rasa sareng bi keluarga nah. Nikmat tak nikmat? Durung swarga nih Pak. Durung swarga nih Kak. Sampian polong bi rajin polong bi potrana polong bi keluarga na pada sehat ada bareng pas paku ning akhirat. Warga tonton lebih bagus kenikmatan saya janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi toreh kelaban benda takut dekat Gusti Allah. Al Imam Fudail ibn Iyad ada bu man khafallahu dallahul khauf ala kulli khair. Man serana orang khafallaha, man khafallaha maka serana orang saya takut dekat Gusti Allah dallahul khaufu ala kulli khair, maka ketakut nak gelak bakal menuntun orang peneka untuk berbuat segala kebagusan. Apa orang lemah tak gelem hadir tempat-tempat sebagus? Ya karena tak takut ke Gusti Allah.
Arapa orang yang maki seneng maksiat karena tak takut ke Gusti Allah. Jek saking tak takut ke Gusti Allah, maka rasa takon gelek saya bakal nonton orang ini untuk berbuat sebagus. Arapa mata tarawih, arapa mata ada rusun. Ya sebab tak takut ke Gusti Allah. Jek saking tak takut dan lahul khaufu ala kulli khair tabun al-Imam Fudail ibn Iyad, maka ketakut nak gelek bakal nonton orang ini untuk berbuat kebagusan seridhain dening Allah Subhanahu wa taala. Al khairu katsir. Kebagusan ni kebanyak. Wa qalilun fa'iluh. Keng sekonek sing ngelakonin Ramadan ni ke Pak Bu. Mun kebagusan ni kebanyak. Banyak sarah kebagusan ni ke. Wa qalilun fa'iluhu. Keng sekonek sing gelem ngelakonin barang sebagus. Cek karuan kebagusan ruang melarat. Tak nemu kebagusan sebab melarat. Kebagusan dia banyak. Sampian mesem ni kalau pun tadi kebagusan sampian. Tembang sampean ngok motor mu anja aja menembung. Mesem tok adalah sampean kencer. Tabassumuka ala akhikal muslim sedekah. Mesem sampean dekat pada Islam catat sedekah, catat kenceran tinin Gusti Allah. Korang enteng dak remah kebagusan dia. Korang banyak ngapa kebagusan nikah. Keng gula ben panjenengan bisa tak gelem ngelakonin bareng sebagus. Ben perlu kau ingin. Orang yang senang barang sebagus, berarti orang yang tanda orang bagus. Mon beda orang tak senang ngelakonin kebagusan, yakni senang kecubaan, berarti orang dia tanda orang gelak orang cuba. Orang lalak sampean. Lalak dia mon ke kekotoran, Pak. Berarti lu tua kicak lalak dia senang barang kotor. Lain bareng nyaruan roning ke ndak kembang. Apa saya keluar? Matuh. Mun dari lalak penyakit. Malah lalak ni kuaku neraka beda, Pak. Lalak ni ke kuaku ning neraka beda. King tugas lalak ni ke ning neraka untuk nyiksa orang, ngerobung orang sining neraka. Makin sampean banyak lalak tak seneng kok. Nyomot lelen, beri capi raja, cereng capi raja ya. Ya tambah seneng lalak tak kira no cereng capi raja je tak petis. Cecel beri remason sekali. Sambian makin banyak lalan payah bi sing ageh. Kuaku ning akhirat ning neraka ni kebeda lalak boleh, Pak. Mereka orang cek sampai adik betek ngak lalak. La takun kadzubab. Cek sampai tadi betek ngak lalak. Lalak ni pun bodoh cocon ning ke cocon. Ya rotepen, ya orkesan. Repot on betek lalak re. Cuma nyaruan. Dor menyaruan. Toman sampean ketinggal nyaruan ni keber ning kotoran. Tak kira kembang, nyedot kembang. Keluar matu, tek ning salah nyaruan je. Masih nyelem kia dentek ya tersaing. Perlu mabindu lemaren aja. Orang mula saking dari hebat tah. Saatnya matabuan nyaruan ni ke sampai ke bayi surat di Gusti Allah, surat An-Nahl. Surat nyaruan, Pak. Arapa? Mun ngakan kus bagus meloloh. Kemone salahin kereng. An-Nahl. Mun la ngak lalak jaduh. Beda disayak ke, beda dinayak ke. Lalak tak gelem dak minyak room tak gelem, dak tupa tak gelem, kok celatong setujuan jere nyaman lalak. Tadi mun orang ria seneng kebagusan, aro pada bi nyaruan. Mula seneng kecubaan, kelas lala. Cek tadi ngak lala. Ngeding lala. Cek sampai tadi ngak lala. Termoga tadi ilmu bermanfaat. Amin. Allahumma. Cek sampai tadi muasana bulan Ramadan. Tadi orang sek kecintain bi bulan Ramadan. Karena sampean bisa mengisi daripada bulan Ramadan, yesen rotibul haddad, yesen tadarus, yesen tarawih, yesen solat sunnah, yesen solat berjamaah, maka Ramadan sekerong ke sampean. Maka Ramadan sekerong, suarga pun kerong ke panjenengan. Mon orang tero masuk suarga ampun biasa, Pak. Tapi mon orang sek kateroy masuk nabi suarga teroy masuk nabi orang beneka. Berarti orang pilihan deh. Orang luar biasa deh. Saya orang sagelem apa sebulan Ramadan. Matur muka bulan puasa ni kayak terima dengan Allah Subhanahu wa taala.
matur muka kul manjenengan bulan Ramadan ni kapaki dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala teti saksi kebagusan kaul manjenengan tak teti saksi kecubaan kaul manjenengan hujjatan lana la hujjatan alaina amin Allahumma amin amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal wa najjina wa ahlina wa auladina min ahli ad-dhalal wa fi'lil juhal ya azizu ya karimu ya muta'al rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.